Herkese merhabalar. Arkadaşlar sizinle yeni bir video paylaşmak istiyorum. Aşk sıkıntısı, aşk sorunu, aşk problemi olanlar yeni yılda sıkıntı problemlerden kurtulmanız için karşı tarafın işte sevdiğin kişinin aşk derecesi, sevgi muhabbeti sana artsın istiyorsan bir tane kırmızı mum satın alacaksın ve ben bu duayı okurken sen sadece dinleyeceksin. Dinlerken sol avucunda şöyle kırmızı mumu tutuyorsun ve beni dinlerken şurada kendi ismini ve karşı tarafın ismini, sevdiğin kişinin ismini zikretmen gerekiyor. Yani şu kelimede keza fi kalbin keza kelimesinde ilk keza da kendi adını, fi kalbin keza da partnerin ya da sevdiğin kişinin ya da eşinin adını tutacaksın. Duayı sonuna kadar dinledin. Ondan sonra mumu yakıyorsun. Bitti. Aranızdaki soğukluklar gitsin anlamına geliyor ya da aşk derecesi, sevgi muhabbeti artsın anlamına geliyor. Dua bu şekil. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkele ya Cebrailü ante ve anvanike bi hakkil azizil Cebrailü kerimil ve habbil kahhari. Allahümme elki muhabbette kezza fi kalbin kezza bi hakkil maliki yevmiddini وبحق الحي القيوم الوحيد الأحد وتوكل يا إسرافيل أنت وأعوانك وألقي محبة كذا في قلبي كذا بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق الملك المقتدر المقدم المديء المؤيد توكل يا رب قيائي أنت وأعوانيك والكف محبة كذا في قلب كذا بحق اهدنا الصراط المستقيم وبحق الورد الهيوم القيوم توكل يا نور إلى أنت وأعوانيك والكف محبة كذا في قلب كذا بحق الوحيد الأليم الجواد الكريم التوكل يا أزرائيل أنت وأعوانيك سميعا مطيعا والكف محبة كذا في قلب كذا بحق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبحق الكريم العزيز الجليل الكبير توكل أنت وأعوانيك سميعا مطيعا والكف محبة كذا في قلب كذا بحق يوخب الناخم كيخب الله والذين آمنوا أشد حبا